Om Swastiastu. Anggih alele sareng sami punapi gatranyane dumugi maka sami ngomolehang kerahyuan saler kerahajengan. Ring video puniki pacang wenten pepelajaran indik. Di video ini akan dijelaskan materi pelajaran tentang ungkapan-ungkapan salam dalam bahasa Bali. Imbanya sekali rahajang semeng alit-alit. Rahajang semeng punike meartos selamat pagi. Nampi manten ungkapannya ane malih lurus piar sayang video puniki. Anggih alele sareng sami ka pertama ungkapan-ungkapan salam bahasa Bali saneka pertama punike yening wenten ring bahasa Indonesia halo, hai. Nanging ring bahasa Bali utawi para jenderal Bali, masyarakat Bali sering mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sekali punike. Anggih salam selanjutnya nih punika wenten maosa ngendek selamat pagi. Ring bahasa Bali rahajeng semeng. Wenten kaping kalih selamat siang. Rahajeng tengai. Wenten yening sampun wengi selamat malam. Bahasa Bali ne rahajeng wengi. Anggih taler wenten salam sanitiosan. Salam sani wau matemu sareng semeton. Kadi apa kabar? Yen bahasa Bali ne kengken kabare. Utawi ane alusan punapi gatrane. Nyawis utawi menjawabnya becek-becek. Yang becek-becek mantan. Ya, kadi punike. Taler ring bahasa Bali salamnya nih ngucapang terima kasih. Ring bahasa Bali maosa matur sukseme. Utawi dados sukseme nggih. Nah, kadi punike. Kajawis malih terima kasih kembali. Utawi sama-sama. Ring bahasa Bali sukseme mewali. Utawi maosa mewali. Ini untat punika wenten maosa ngendek selamat tinggal. Ring bahasa Bali akeh sene maosa pamit dumun nggih. Yang pamit yang bahasa Inggris nih goodbye. Kali punike. Anggih alele sareng sami iwau sampun ketelatara indik ungkapan-ungkapan ring bahasa Bali. Kapertama punika wenten Om Swastiastu. Kaping kalih wenten rahajeng semeng. Kaping 3 rahajeng tengai. Kaping 4 rahajeng wengi. Kaping 5 punapi gatrane utawi kengken kabare. Kecawis antuk becik-becik. Kaping 6 wenten matur sukseme utawi sukseme. Kecawis antuk sukseme mewali. Ini untat punika wenten tiang pamit dumun nggih. Utawi pamit dumun kadi punike. Anggih alele sareng sami wonten asa punika sane presiden titiang Selasarang ring video puniki puputan titiang antuk ngucapang parame santi. Oh santi santi santi.